Hoy, bay, ngano naginuktok na ka? Oy, kitipay! Sa day mo problema day? Kitipay, wala kasi mananambal nga banggitan dira. Ah, mananambal nga banggaitan? Ngano day bay? Patambal lagi ang tako bay. Naaman bay. Pero nasa Sitio Alimugmog, Barangay Bugwak. Kinsa bay pangalan to bay? Si Agtang bay. Maayo noon bay. Sige bay, maadto ko bay. Sige bay, kay mo adto pa ko ilang lipong. Sige bay. Sa mga kabay lipong. Ano sige magakutkot si mong gikuto ka? Ay, ko to. Ay, sig surang-surang ara. Basig igonti ka. Sorry bay. Asa day mo gikasukan day bay? Wala man ko nasuko. Naglagot lang ko kay gikawat ako rilo. Sus, gikawat mo rilo? Iing gikawat, sig balik ko eh. Sus, kung ako pa nimo, imo pa lang nang ipatugan. Wala man kay ko kibawog kinsay nagkawat. Ipatugan na ba? Ay, ipatag-an day bay. Nakay kailangan mananagan. Agtang, bugiitan nga mananagaan. Pwede na sa ka magpabarang. Barang. Imo manoon ko ipabarang. Ay sabay, nag-asam din na. Nakakuha na bay, Sitio Alibugmog, Barangay Bugwak. Sige bay, muadto ko. Kaya ako to ipatagan. Sige bay, pagdali dito kay si Tikyong nagpatambal dito. Ganyan to dito. Sige bay. Uy, bay tikyong. Asa mo ka bay? Ato lagi ko sa manananggal bay. Manananggal bay ba? Oh, manananggal ba to? Oh, mananagan di ay. Wow, mananambal. Si Agtang. Ubay, si Agtang ba? Sige bay, pagdali dito bay. Basi maaptan pa to nimo kay ingon mo to siya sa kuha nga natoy sa ilakaw. Sige bay. Sige bay, sige bay. Mayo. Noy, mayo. Oh, naam din ni kamera imong balay noy. Iska. Sa may toyo ni Madong. Ni ari lagi ko noy kay nako ipatag noy. Aw, magpatagan ka. Oh noy. Unsa man imong ipataga? Unsa may patagaan nimo dong? Kung ano eh. Ako lagi ipatagan kung kinsay nagkawat sa akong rilo. Sus dong. Kanya pa lang daan pag-abot nimo dong. Nakabalo na ko kung kasi nagkawat sa imo rito. Oh, may noon noy. Si kinsa man noy. Biskat gid eh. Si Kuando nga si Cutie Pie. Nasa yung kamot yang gisulot. Tasa na gid noy. Nganong naaman to sa kamot ni Cutie Pie nga rilo man to sa mong bumbong. Wool clock noy ba, wool clock. Biskat. Nganong sige man kag ubo noy. Uy noy. Nganong magsige kag ubo ba? Kuan lagi dong nang positive ko sa virus ba? Kaway lame. Upay di katagan. Positive pas virus. Manamay man ka? So what's up mga ka-James? So it's time to shout out now. So shout out kay kang Jerry Salas TV from Kandihay Bohol, shout out. O shout out kang Love Love TV, shout out ya. O shout out kang Riami Pasigna, shout out. O shout out kang Vincent sa Bandal Vlog, hoy, apil na rin. Shout out. O shout out kang Mary Jane Buwa, shout out. Shout out kang Prince Dos Dos, shout out. O shout out kang Jamaica Sinadhan, shout out. O shout out kang Tilorin Biran, shout out. O shout out sa Dasaka Official TV, shout out. O shout out sa Batanggay TV. O shout out kang Iron Gallarde, shout out. O shout out kang Gio Olivar Umakas. O Umakas Olivar, shout out. O shout out kang Ganjo Marbiran, shout out. O shout out kang Rialin, shout out. O shout out kang Biyahin Jipoy, shout out kang El Tiger, shout out. O shout out kang John Carlos Tamantimix Jr. Alipio Carlos Nasa Atar, shout out. O shout out kang
Kenneth Campo, shoutout kang Generisa Enriquez from Danau, shoutout og shoutout kang Marco Viairo, shoutout og shoutout kang Miriam Masangki, shoutout og shoutout kang Shane Olivar, shoutout og shoutout kang Ruben Salvador og kang John Network TV, shoutout og shoutout mo. Og mara tanan guys, so don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell below. So bye-bye! Kanina mo sabay kasama